Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niyyatulillahi ta'ala ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadratin Sayyidi Syekh Abdul Hasan Al-Yashadi. Wa thumma ila hadratin Sayyid Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wa thumma ila hadratin Syekhina wa Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Bab bin Yahya. Apallahu amra fi siyah wa afiyah. Wa li jami' masyayikh Darut Tauhid Al-Saniyah. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا بحريا خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأستاذنا ومشايخنا ومشايخنا ولمن استطعنا بسببه ونخص خصوصا صاحب هذا الكتاب النصيبية. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi'ulumi wa maddana bi asrari wa 'ada alaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad waradan nahyu wa qad waradan teman mustamaqqa apa annahyu larangan anin dalika saya mangkono hadar wal hadramah ani ngarepaken engson anil azari saking klira-kliru wal hadramati lan grendem wa azar iku ibaratna iku redaksi anil istijali saking kesusu watar tartili lan ninggal tartil al ma'mur kang den perintahaken bi kelawan tartil. Qala ngendika sinten Allah taala li rasul alaihi salatu wassalam warattilil qur'ana tartila warattilan alan-alan sira al-qur'ana ing maca Qur'an tartilan kelawan alan-alan walamma wasafat lan tatkala nyifati sapa Ummu Salamata wa ghairu lan liyana Ummu Salamah minas sahabat sang sahabat radhiyallahu anhum Mira'at Rasulullah ing bacaane Rasul sallallahu alaihi wasallam wasafu maka pada nyifati sing sahabat qira'atan ing bacaan murattalatan kang den alan-alan mufassaratan kang den pertelaaken harfan sa'uruf. Jadi iki menerangkan tentang membaca Al-Qur'an. Wasta'in ala husni tadabburi wa tafahumi lima'anil Qur'ani bi husni tartil wa ta'anni fi hali tilawatihi wa mujanabatil ajalati wal adhari wal hadramah. Jadi ketika awak dhewe membaca Al-Qur'an ya setidaknya aja gugup lah, dibaca pelan-pelan, angen-angene ditenanani, mahamine ya dimaksimalno, memahami Quran ya salahjine dengan cara awak dhewe macane tartil, macane alan-alan. Ketika membaca iku aja kesusu lah. Nggo menghindari awak dhewe supaya ora salah terus dalam bacaan, dalam huruf. Selain itu awak dhewe iso sambil memahami, sambil berangan-angan isi dalam Al-Qur'an. Bahkan waradan nahyu an dzalika. Dan dalam hal ini, dalam larangan untuk awak dhewe kesusu dalam bacaan Al-Qur'an itu telah ada anil hadzari wal hadzramah, yaitu supaya menghindari daripada
keliru bacaan. Bahwa ibaratun anil istijal wa tarkit tartil al-ma'mur. Dewe Gusti Allah Ta'ala marang Kanjeng Rasul warattilil Qur'ana tartila. Waca pelan-pelan, waca alon-alon. Quran iku kelawan alon temenan. Walamma wasafat Ummu Salamah wa ghairuha minas sahabah qira'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Ummu Salamah, sahabat Ummu Salamah beserta sahabat-sahabat yang lain mensifati bacaan Quran yang Nabi, yaitu sing dimaksud tartil yaitu pelan-pelan tiap hurufnya itu dibaca secara jelas. Iku sing dimaksud tartil. Wa man qala ali salatu wassalam yungalu dan ucapaken li qari'il Qur'an marang wong sing maca Qur'an. Iqra maca sira warqa lan munggah sira walatir lan alan-alan sira. Kama kunta kaya oleh ana sira iku tilu. Iku alan-alan sira fid dunya ing dalem dunya. Fa inna manzilataka mangastune pangkat sira inda akhir ayatin. Iku nalika akhir ayat taqra'u maca sira ha ing ayat. Qala ngendika sabab andul ulama rahimahullah adatu darajil jannati utawi wilangane undak-undake utawa tanggane surga bi'adad di ayat Quran iku kelawan miturut hitungane pira-pira ayat Quran. Panangkono mengko ana apa manzilatuman apa pangkat ya wong yang kang maca sapa man Al-Qur'an ing Quran kulau sakabehane Quran iku fi ala darajatil jannati iku ing dalam luwih luhure derajat-derajate swarga inda wastuta apa qaulul ulama bimakna lawan maknane qaul. Dewe Nabi teman-teman dawuh yung qari Al-Qur'an iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Telah diucapkan, telah dinasihatkan, telah diberitahukan kepada seseorang yang membaca Quran, yaitu bacalah secara pelan-pelan, seperti halnya kalian pelan-pelan ketika di dunia. Merga fa inna manzilatang, merga sak temene pangkat kalian, pangkatmu iki menghitapi seseorang. Bahasanya pangkatmu iku ketika pada akhir ayat yang kalian baca, yang kamu baca. Terus dewe sebagian ulama ada darajil jannati bi adadi ayat Quran. Adapun bilangan undak-undake utawa tanggane surga iku seperti halnya hitungan pada ayat Quran. Panakunu manzilatuman yang qira'ul Qur'an kullahu. Maka pangkatnya seseorang yang membaca Al-Quran itu lebih luhur derajatnya. Fatakun manzilatu man yaqra'ul Qur'ana kullahu fi a'la darajatil jannati. Maka pangkatnya seseorang yang membaca Al-Quran itu ada pada derajate swarga engkang paling luhur. Inta bimaknahu. Terus qultu wa hadza yakunu liqari'il muhsini fi tilawatil amil bima yaqra'uhu min al-Qur'ani dunal qari'il mukhallid. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.